Так, 3-cü oyun başlandı. Primoy efirildi. Давайте. Жігіттер, таныштырып алайық. Қайсы командасы бар? Жомбулак. Жомбулак. О, сары командалар Жомбулак екен. Жігіттер, таныштырып алайық. Қайсы командасы бар? Михайловка командасы. Игілік барыңыздарға. Üçüncü oyun başlandı. Михайловка командасının ve Bulak komandası. Üçüncü oyun başlandı. Mihaylovka komandasının Bulak komandası. Yok, Varataris ekan menimcha. Yok, Varataris. Zamenada formasida qolibdi. А есть какая маечка? İyilik. Михайловка командасы бұйырса ұтат деген ойдамын. Бұйырса сілер ұтасыңар деген ойдамын. Бұйырса. Aman. Aman o. Bir yerden zilbayın. Oyun dili. Top kalkıp oşon dili. Başka işte geliyor. Да, с красной будем. 5. Распай. Нет. арзаннан таппайсың, арзаннан удобно болса. Арғы бетке жайын.
мальчиком немножко отойди, молодой человек. Каравайский, проход. Ислам, ачик, брат. Açıl oyna koç. Qaysi nomer? 9. 9 nomer желтый карточка aldı. Желтый карточка 9 номер. Давай, давай, давай. Onu 9 номер желтый карточка aldı. Эй, нормально ойнауға. Сильно. Менің ойынша бұл тренер болса керек. Тренер оқшайды? Тренерсіз бе? Жоқ, жоқ. Біз айдың активист. Ел қатарындағы ойыншылардың біреуіміз. Жақсы ойын болады. Қарма, арқаңды қарма. Все қойды. Tamam oyun. Артынан қара, артынан. Дико! Şaş bağla.
Вратарь күчтү. Вратарь жакшы. Саспа, Нико бізді гол ұстады, қарашы. Қайларды решать етіш керек болды. Биздин айылдын жигиттери керемет да. Ушул оюнчу желтый карточка алып калды. Биздики. Кет. Турка. Вообще будто, защита. О! Вот это запишу желтую. Все. На своей половине. Кайсы фамилия? Это в зоне своей. Бул жигит желтый карточка алды. Судьянын решениясы менен желтый карточка тиге берилди. Бизден арт ойноо. Сами делаем, не надо говорить за замены. Сами уходим и все. Аут, пожалуйста, белый. Вот там его.
судья там. Қол қой, емнеге алып отыр? Gel, hem жақсы қарап қой. Қарап қой, Gol. 14 минута. Алжир, не отырсың? Bir жерде тұрбай, ашылсың. Gel. Атқа. Talay. Шашпа. Пожалуйста. Бірде қармауы, бірде. Вратарь, Владимир! Справа, Алишер. Бізге де удобно болмас қайын да? Benden geç kaldı. Fırat kaşak көп getirdin. Yanlış. Ой. Oyna öte, bak battan. Желтый карточка. Кімге берді? Beşinci номер желтый карточка алды. Ойын толығымен. Мияқ көрінбей қалатқан да. Мол қарата көрінбей қалатқан да. Ne de al vratar deli gel. 17 минут. Gel Alişer gel. Gel. Uyuşturған сілерге рахмат. Любой нәрседечі бір қиыншылықтар Ушунча Başına kıyılalak var. ушунча команданы башкарып атат. Kayaktan şey olsa çok da problemi var değil mi? Азыр актар утулуп атат. Михайловка утулуп атат. Аут, пожалуйста. Аут.
Maksat gitçe, maksat sen. Gel bu altın oyna gel. Burada aldın mı? Tekrar bir sindir sağ. Вратарь, водим мяч. 힘내. Yine qarab o'zim. Yine ağırmışsın. Cevap vermedi. İki kişi olsun bu orta. Bitir. Какой красный? Красный, желтый. Получишь красную, что? Вот сюда, пожалуйста. Стенка. Мақсат, Сразу желтая карточка попала. Кімки? Өскенбайұлы. Мақсат, топ бұяқта. Епен, кел çık, Епен. Замен. Епен, çık. Tekrar iş göreceğim. Bana ne ki sunmadı. Suyu çoruk. Молодцы, жігіттер. Михайловка. Ұтыл бағылы. Ne oldu lan? Ha, желтый карточка var. Албағла желтый карточка. Мен сілерге надеждам бар. Так что давайте. Жақсы ойын ойнайын. Нормально, жігіттер, молодцы. Шына жақсы ойнап отырсың. Екі. Шот менен. Ақтардан 2 жол желтый карточка алды, бір жол желтый карточка алды.
Свободный удар! Давай сиди! Свободный удар, да! Молодцы. Михайловка gol kirgizdi. 9-nomer gol kirgizdi. Nomer gol kirgizdi. Чуть-чуть kaldı. Чуть-чуть kaldı. Чуть-чуть kaldı. Чуть-чуть. Воротадан ворота ойнайды. Yok oyun! Erkek! Götür, götür! Havayla başma, yürü. Ne oldu? Penalty. Здесь будет. Все, судья не спорит, давайте. Тепи.
Саат чыгып кетти. Топ келди. Birbirinden nazar, birbirinden. Yap, sol çap, sol çap. Gol girdi. Восьмая минута. Давай, Гели, давай. Отырып. Кайфтан бери. Адилет, қақта жүресің? Адилет, кир Инстаграмға. Оттос тұрып. Сенің көрден қақпау жастарым. Aman, sen var mı lan? Oyna. Hey. Qara terga etdi. Qara terga tushib. Ağıp malып. Yaşatmıyor mu? Короче, сарылар желтый гол алады. Желтый карточканы гол алады. Sen kaçan çıkarsın? Az çıkarsın. Onu karmada. Çiğittin gibi karmada tartıp dur men çeyi. Evet ya. Rayos da bekliyor. Ya, çabuk. Burada dur. O. Bütünlük. Ya. Birazdan kulüpten ne oldu?
Kızıldadan ayıp olsa da. Haydi oraya Kulcu. Kulüse ne oldu lan? Aleykümselam. Yaxşı buradan. Ay gel. Özüňe qandaysan? Miqlana almaşıp koy. Gol gerek, Miqlana almaşıp koy. Mikhailов'dan benim. Dönbulak. Gol. Mutlu gol. Orta. Yeni grup ne mu? Hey! Hey! Arkaydı. Arkaydı hey! Krasny, Alisher. Iki жолки durmuyor. Goldu gözdüňiz жаңы Жомбулак командасынын аткаруусунда. Şöp kança oldu ya? Kimdik 5? Жомбулак 5, Михайловка 4 eкен. Михайловка азыр 3. Тозда лигиде калды. Тозда лигиде калды Михайловка. Анткени вратары красный алып калды. Алишер. Жомбулак, Михайловка. Ой. Головой. Елеман. Утотаса да Алишер. Кайда улой? Жомбулак жетегиз Михайловка түп командалардын ортосундагы оюн. Ай, жакшы Углова. Отворот. Михайловка эске сала кетти. Ey жигиттер, эже отсаң алынбагын ey. Давай пас бере койгон. Ey Исламов, Футболдун мекени түптө Михайловка деп айтылат, билесиңер. Кыргызстандагы командасы, Москвадагы командасы да жаңы түзүлгөн командалардын бири. Ойноп кой, эркиндик ойноп кой. Жомбулак алгады, Жомбулактын көрөрманы экенбиз да. Все, берейин сизге камераны. Комментарий берип аттым. Ne деп берип аттың? Командалардын кандай ойноп атат, кандай болуп атат.
Tur oynoqlar. Bir gol gerek mi? Var o tane. Ara şurayı. Pas. Ekle. Hayır pas. Aşağısını yapalım mı? Sarılar güçlü oynuyor. На центр мяч. Кайгыр баглай. Allahu Ekber. Утушуңар кут болсун. Жеңиш кут болсун. Кетти команда. Жазбай қалған болса, қарғыс болады. Сен қарап отырсыңдар, Еме? Біз қарап отырмыз. Капитан кейін мен жылқы айтып қалды. Шын құлын 3 гол соқты. 3 гол, 2 гол. 2 гол. Осыны алып, 6 гол. 6-3 гол. Бәрі де 6-3. Ben sizden anlaşıldı. Bayıttım turbo. Ермек 3 гол. Өмірбеков Миржан 1-2 3 гол. Қалбек ұлы өскенбай 1. Красавчик, братан. Ошонда 7-3 болду. 7-3 пользу Джон Булат. Өзбекте кімдер ойнайды? Настроениен көтөргүлөйүн. Кайгырбагыла. Могу жигит желтый карточканы көп алып койдуң да. Жакшы болуп баары. Баары жакшы болуп.
Берүүле, берүүле. Birinchi o'yin bu. Normal. Kommentariy berib qo'yaymi? Yaxshi bo'ldi. O'shdan yo'qsizmi to'g'ri? Sizlarga bal aytatyapmanmi? Senin grafiğin çok kötü. Az keyingi o'yin boshlanadi. Sen şu an başta geldi o. Tutturuyor. Все, давайте.